На 15 јуни на градскиот стадион, регионалната музичка звезда Здравко Чолич ќе има голем концерт во Скопје. Тој овие 2 дена е во Скопје, а денес мое друштво во студиото на Репортер. Здравко, добар ден. Добар ден. Како сте? Hvala što na pozivu vašem. Super, dobro. Kako mogu biti kad dolazim u Skopje? Ете, туку ми тоа сакав одма да ве прашам. Во ноември бевте во Скопје, сега повторно сте во Скопје. Што е она првото што ве врзува за Скопје? Или првото чувство кога ќе дојдете во Скопје? Pa dobra energija u Skopju, nekako uvijek se dobro osjećaš. U Makedoniji, barem to je onako od nekih mojih početaka. Prijatelji, društvo, dobra energija, lijepo vrijeme, toplo je, prelijepo, hrana, ne znam. За храната сите се Sve je to nešto što dobri ljudi, pozitivno, osmiješ si te, uvijek dočekaju. Tako da, Имате некој омилен македонски рецепт кога веќе што обично нарачувате во кафена? Pa ne znam, mislim, volim dosta širok spektar hrane koje ovdje posjedujem. Jednom sam čak bio u hotel Jadranu, bio je restoran dole, ali to je bilo nešto što ne možeš dobiti u svim restoranima. Bilo neka specijalna jagnjetina pravljena, pa ne znam, bilo je tu više jela koje nisam znao, koje nismo ranije probali, ni u kućama, ni u restoranima. Tako da vidio sam koliko tek pravi neki domaći hrane makedonske koja postoji, a koju mi nemamo na asortimanu i meniju u restoranima. Tako da sam imao i tu priliku da nekad jedem nešto što baš nije uobičajeno. Ali ono što volim, volim selsko meso. Recimo, to mi je ono sa gljivama onako dobro, uvijek to naručim. Ali sve vrste jagnjetine koje su na razne načine napravljene. Zatim ohridska pastrmka i naravno, pošto ja volim kuhano dosta, onda su to čorbe koje su vrlo ovdje specifične sa gljivama, bez gljiva, zavisno od toga kako se prave. Ali naravno bez sira, predjela i dobrih salata. Ja jako volim salate, onda bez toga ne možemo mimoići se. Dakle, uvijek je to na početku. Dobro sirenje, dobre salate i to je nešto što je onako specifično za Makedoniju. Ке се дружите со македонската публика. Не велам скопската, пошто на градски стадион е концертот на 15 јуни. Веќе го подготвувате репертоарот на песни. Без кои песни не може да помине концертот на... To je jedno teško pitanje, ali postoji 10-ak pjesama koje su vezane za karijeru, bez kojih ne možemo to, ne znam, od prvih onih 70-ih pa kasnije do nekih današnjih. Sad da ih ne nabrajam, ali recimo ono što stalno pjevam, recimo Ti si mi u krvi pjevamo, recimo, ne znam, pjevam danju noću, onda neke moje okano, pa ne znam. Pa zavisno koji je žanr, jer ja kažem na mom koncertu nije dosadno. Zašto? Ima različitih pjesama. Jer ljudi koji imaju jedan isprofiliran stil, ako je baladni, onda samo je ta vrsta muzike. A ja sam nekako prošao kroz faze od 70-ih kroz šlagere, festivalske pjesme, onda, ne znam, neki pop koji je bio tradicionalan krajem 70-ih, 80-ih, kao što je ono Pjevam danju, pjevam noću, Glavo luda i te pjesme, do, ne znam, neke etno zone 90-ih, tu smo ja i Bregović sarađivali, tu smo imali taj neki etno stil koji je dosta bio, čak smo i ono Zajko, Rajko, tu smo jednu frazu uzeli u jednoj pjesmi Činiti se grmi. Dakle, korišćenje etno elemenata koje je bilo vrlo zastupljeno kao the world music u tom periodu, recimo 90-ih, pa i dan danas naravno, ali je nešto što je dalo taj tradicionalizam malo u pop muzici. Tu smo bacili do, ne znam, neki, evo sad ovih pjesama, zadnja 2 albuma koje su klasični pop albumi, u smislu našeg balkanskog popa. Tako da nije dosadno u smislu prolaziš i kroz te balade koje su specifične tokom moje karijere, tako da ima uvijek nešto. Malo kad se zastimo šlagera, onda pređemo na etno, pa onda malo balade neke se ubace koje publika zna i voli, jer one su opet neka personifikacija mog glasa i mog nekog pjevanja kroz te balade i otprilike to je taj šaroliki program koji na koncertu provučemo kroz vrijeme. Тоа го видовме сега на минативе концерти во Скопје, кои што ги имавте во ноември. Колку години сте на музичката сцена? Pa ja sam pjevao po početku ambasadorima i Korni grupi. Moj prvi dolazak u Skoplje je vezan za Korni grupu. Ja sam bio na festivalu, Skopski festival 71. godine i onda sam ostao kratko u Korni grupi, pola godine i onda sam 72. sa sinoć nisi bila tu u Sarajevu na festivalu, počeo tu moju
samostalnu, recimo, karijeru i onda ide taj festivalski dio što smo govorili. Tako je, eto, do današnjih dana. Kako je da se vide uvek od 40 godine Zdravko Čulić i da se održi ta popularnost? Pa znate šta, to je, da pređemo na ti, zna. Da, Tako, može. mislim da je to, čovjek nikad ne zna, bavi se nečim što mu je drago, što voli amaterski, pa onda malo poluprofesionalno i na kraju to izađe. Završio sam fakultet, ali nisam nikad radio u struci. Tako. I onda angažovanja, festivali, turneje, nove pjesme, snimanja, putovanja i onda je to postala profesija. I nekako dok te publika traži, dotle to ima sve smisla, ali svake 3-4 godine neka nova ploča ili svake 2 kako kada. Tako da nekad su ploče CD i sad je to već ne znam kako se zovu singlovi ili već kako se prave. Mislim da je album to nešto što treba uvijek imati bez obzira na singlove danas i na MTV ili ne znam, ove koje puštaju po svijetu, nekako je ta vrsta singlova i video spotova ok, ali bez albuma jednog sa 10-12 pjesama nema neke karijere, ne možeš imati svoju neku ličnu kartu bez toga, jel? Tako da je i dan danas, eto to kažem, su projekti ti koji su uvijek ambiciozni, koji se prave jednu godinu dana, recimo, otprilike onako skupe se pjesme pa se napravi, odaberu neke i tako, onda se to snima. Tako da bez toga nema ni održavanja karijere i sve što je sada novo, publika se kroz nove pjesme veže i onda sluša i neke stare, jeli, govorimo o mlađoj generaciji. Mladite generacije, mislim da ali dobro, otprilike mlađu generaciju navuče neka nova pjesma koju čuju sad na radiju. Onda oni malo istražuju. Pa onda dođu i do, ne znam, nekih starih pjesama jer je to prirodno. Ne mogu se vezati za stare pjesme. Mogu, ali preko novih ili preko porodično. Ako te, ne znam, mama je slušala ili tata, pa onda imaju ploče, pa onda se to polako preko CD-a došlo i do mlađe generacije. To je onda jedan put. A ovaj put je, ako nešto novo snimiš pa se to čuje, onda vam kažu, wow. Ima jedna priča, jedan moj prijatelj, novinar iz Rijeke, sad je negdje radio Rijeka, Istra ili Pula. Ne znam, bila pjesma Šta mi radiš, to je Kornelijeva pjesma, Marina je radila, Tucaković, taj tekst. Bože, gdje si? Ne znam, Bože, s kim si? Da. Sad je neko tu, mlada neka djevojka je bila i kaže, striček, što je dobar ovaj neki novi pjevač. Dakle, vjerovatno nisi se puno puštao na radiju i ovi mlađa raja ne znaju te stvari, ali pošto je to i rađena pjesma u Londonu i pošto je taj cijeli album Šta mi radiš koji je bio sa onim pjesmom Podlugovi i tako tim nekim rađen vani, onda je tu dosta dobar zvuk koji dan danas kad se pusti izgleda jako dobro, pošto je u Londonu rađena ploča i miksana. I onda, pošto to ova mlada nije slušateljka znala, jeli, onda kaže što je dobar ovaj neki novi pjevač. Ali to ću reći da muzika nema granica i vrijeme, jel, jednostavno se kroz neko vrijeme otkriju i neke pjesme koje prihvati mlađa generacija. Сите оние песни од она време, кои што вие сте ги отпеале, а се популарни, еве и денес си ги прифаќаат помладите генерации, колку, односно соработувавте со Горан Бреговиќ, со Ѓорѓе Новковиќ, со Кемал Монтено, сите тие пишуваа песни за вас. Колку тоа ви помогна во музичката кариера и колку вие внимателно избиравте која песна е добра и ќе биде хит? Na meni je uvijek da ja sam odlučim se. Bitno je, uvijek smo gledali da pjesme budu prihvatljive, odnosno to se kaže komercijalne. Ali kad su albumi radili, ovo što ćemo govorim ploče nekad, jel, albumi, onda je, album nije morao po svaku cijenu da bude komercijalan. Možda jedna ili dvije pjesme. A ostale pjesme da budu nekako sadržajnije. I uvijek ti 5-6 pjesama na albumu nisu bili hitovi, 2-3 možda izađu kao singlovi, kao hitovi. I to je jedan projekat. A ovo kroz singlove saradnja sa autorima je vrlo zanimljiva, jeli, to je velika imena, pošto sam ja bio pjevač prvo PGP-a, kasnije Jugotona, da bi na kraju završio sa svojim projektima, ja i Bregović, u Diskotonu Sarajevskom, do raspada bivše Jugoslavije. U tom periodu manje više komercijalna stvar je bila dobar kompozitor, komercijalni pjevači. Ja tad nisam pisao pjesme. Добре, да ве вратам малку назад низ годините ви. Како беше да се биде популарен од Вардар до Триглав во времето на поранешната држава? И колку ви недостасува тоа време, еве сега да речеме?
Pa, jedno je tržište bilo. Danas to je kao i u ekonomiji, u trgovini, bilo čemu. Kad je veliko tržište, onda je sve povezanije. Jel? Sad imaš više tržišta, sad moraš doći preko interneta da te slušaju u drugim. I sad je spas taj što postoji internet, postoji YouTube, pa sada ljudi preko YouTube-a dođu do nekih saznanja u rastrzanoj državu. Mi sad imamo više država. Jel tako? A nekad je bilo jedno tržište, pa je bilo isto i marketinški obrađeno sa pločama i sa, ne znam, i radio stanice su dosta ujednačeno puštale određene pjesme kad su nove. Tako da je bilo jedno tržište i to je bilo... A ovo ja nemam neku nostalgiju posebno. Imam prema ljudima, a nemam prema država. Države se mijenjaju, nastaju, raspadaju, dolaze. Mislim, to je takav proces, u genezi zemlje. Ali drugo, ovo za ljudima, tu uvijek imam određenu nostalgiju i zato je lijepo što se mi svi bavimo ovakvim. Да, веројатно вашите песни многу луѓе ги подсетуваат на она... остaju, ги подсетуваат на она носталгија кон поранешната Ove koje su nastajale, u tom vremenu, da. Jel, one koje su nastajale dok je bila bivša država, one su veza između publike i između toga što je nekad bilo i svega toga što smo radili. Tako da su oni dobra veza bili. Има уште едно прашање околу тоа време. Друже Тито Митис, ако нему има повеќе верзии, меѓутоа, онаа вашата остана некако најпопуларна, се познававте лично? Па тоа е оригинална, оригинална верзија. Тоа е Đorđe Novković направио ту пјесму. Ама ете, таа од прва се прифатила. Та пјесма е изведена први пут, ја сам извео на festivalu revolucionarne pjesme u Zagrebu 77. godine i to je ostalo kao festivalska pjesma, a kasnije kad se drug Tito malo razbolio i kad je bio živ, ja sam to izveo prvi put na Brionima. Na Brionima sam pjevao tu pjesmu sa velikim onim horom i to je bio doček nove godine, ali smo mi u špaliru onako bili, pa sam onda ja prvi vodio, a onda kad dođe refren, onda svi su pjevali jer je to jednostavno. I tako, tad je Tito prvi put čuo tu pjesmu. Tako da je... Se poznavate lično kako reagiraš? Kasnije ima to verzija, ali znam da je bilo kasnije ljudi u vojsci su... Tito je umro, naravno, poslije toga ona je izvođena i u kasarnama, jel? Tako. I onda kaže, ujutru budiš me sa tom pjesmom, znaš, kao neki prijatelji koji su sad služili poslije vojsku. Onda kaže, ujutru budi, pošto su u kasarnama puštali. Druže, Tito Mica, ako nema, onda bi probudila ta pjesma ujutro, naš u 5 kad se vojska budi. Tako da, to je vezano. Kada služate vi je vojska, izvinete me prekinem. Ja sam bio u Valjevu, Beogradu i Požarevcu. A trebao sam u Štipu. Kako beše ali možda bi u Štipu bilo još bolje nego što je bilo ovdje. Pa u Štip sigurno je bilo, može bi podobro od Valjeva. Ali znam da je prvo sam dobio poziv za Štip. Ja sam bio onako, već imao 27-8 godina, zadnji taj moment. Ali obzirom da sam završio ekonomski fakultet, onda sam kraće služio. Služio sam i imao neka nagradna, tako da sam služio kraće i bio sam ono što sam ja volio, to je da ne pjevam nikako u vojsci, nego da budem fizički radnik. Bio sam inobacač sa onim solunarom, znaš, sam MB 82 mm. Tako da sam bio šef u toj mojoj ekipi, kao nišanđija, to je čovjek koji nosi solunar, onda nišansku spravu donosi drugi, lafet treći i donosilac je onaj koji donosi tako, one, boje. I nišanđijata ne piješ? A nišanđija i to imaš nišansku spravu ovdje i onaj veliki cijev, to je nišanski. Ali ja sam volio taj fizički napor koji je i meni je to prijalo. Jedino što nisam volio baš da pjevam, da me negdje, gdje me god neko zove, tu sam morao da negdje pjevam. Bilo je takvih pjevanja vezane za jubileje, a bilo je i nešto što je na neki način onako malo više privatno, znaš, kad te zovu negdje oficiri pa moraš doći u dom armije negdje da pjevaš, to baš nisam volio, jer je to bila privatna zabava, više onako da izađu žene sa oficirima, da dođu i slušaju pjevači i muziku koja svirao. To nisam volio, ali kad su bili jubileji neki važniji, neki, pjevao sam na armijskom festivalu, pa smo imali neke ove akcije koje su bile sa velikim horom i orkestrom, koje su vrlo impozantno bile, sa naravno tematskim pjesmama. Ko ode jednom u vojsku i nauči se jednom redu, ja nikad ne izađem iz hotelske sobe da ne namjestim pokrivač.
I danas svoj go krevet pravite, uvijek tak. namjestim. Ali to je, koliko god mi bili aljkavi, ono, znaš, putuješ estrada, umjetnici koji su na neki način osobenjaci, jel, većina. Ali kad odeš u vojsku jednom, ti naučiš za cijeli život neke stvari koje se reda tiču. Dakle, to pospremanje, onda ne znam, neka pristojnost. To je nešto što se uči u vojsci u velikom broju ljudi, sa velikim brojem ljudi. To je nešto što ostane za cijeli život i to je, hoću da kažem, pozitivna stvar ovi koji danas nisu služili, ne znam, ne služe, onda je to jedan veliki hendikep. Да ве вратам малку назад во детството. Добро. Кои се вашите спомени? Какво детство сте имале? Нешто за вашите родители? Каде сте родени? Може ли малку да ни кажете за тоа? Pa ja sam djece oficirske porodice. Moj otac je radio u unutrašnjim poslovima, bio je u činu, kapetan, major, potpukovnik, kao pukovnik se penzionisao, radio u Mostaru, došao u Sarajevo, ženio se sa Hercegovskom, moji su iz Hercegovine, iz Hercegovinska taj dio. I onda je tata, to je državni posao, u državnom poslu jedna plata, ja je brat, uvijek neko dolazi, prvo zajednički stan, ljudi su živjeli u zajedničkom stanu, kasnije smo dobili svoj stan, tata je dobio i tako. Dakle, djetinjstvo je bilo lijepo, u početku siromašno, kasnije je to bilo socijalističko, normalno, živjelo se skromno, ali otvorenog srca, komšijski, uvijek si mogao kod nekog odeš na ručak, neko kod tebe. Druženja zajednička u Sarajevu, jedno vrijeme koje ljudi danas ne poznaju, ali je to vrijeme koje je mnogo rasterećenije, gdje niko nije bio vezan za pare, nisu ljudi sanjali o nekim velikim zaradama, živjelo se od jedne plate, tako dalje. Moja sreća je što sam ja krenuo da zarađujem, već sa 17 godina sam zaradio prvi honorar i onda sam ja počeo donositi kući novac. Me podržava roditelji? I normalno to je bilo opet velika pomoć, naravno, na jednu platu koju je... Ali sam bio odličan đak. Bio sam odličan đak i vrlo ambiciozan i volio sam da završim fakultet. Prvo i zbog roditelja i zbog svega. Ali živilo se skromno i na neki način i jedno vrijeme koje mnogi žale za tim vremenom. Bili smo svi, niko nije odskakao u svoje. Pogotovo u sredini kakva je multietnička i kao što je bosanska, gdje su ljudi i različitih vjera i različitih nacionalnosti, ali su vezani za jednu lijepu energiju i tu je bilo nešto što je kasnije mene nezamislivo da se to desilo, taj rat koji je bio u Bosni. Tako da uvijek su lijepe uspomene bile i kažem mi to školovanje koje je bilo. Rano sam počeo putovati, muzika. Počeo sam kao sportista, branio sam kao golman mali u Željezničaru. A onda kasnije to je pretočilo se kao golman u male fudbalske lige, malog fudbala. Ali, kažem, i atletika mi je bila draga. Trčao sam skako na mlađem juniorskom u Zagrebu. Poslije sam se povrijedio tetivu, pa onda više nisam. Ali sam obožavao atletiku i dan danas kad imam slobodno vrijeme odem malo u trčkaranje, šetanje, planinarenje. Ko dođete u Skopje? Pa da, u Skopju kad odem tako dole vodno pa do Žičare gore skroz. Живеете во Белград сега. Колку ви недостасува Сараево и колку често Pa ja одите? svuda živim pomalo, ali porodica je tu i djeca idu u školu u Beogradu, tako da sad sam tu. Mislim, svi smo mi maštali jednog dana kad uđemo neke godine da živimo na moru, negdje u prirodi, znaš, to je, ali eto, ovako, kad se kasno oženiš, onda mala djeca ne idu u školu. Sad najlakše otići na more, ostavi djecu i sve to. Na neki način, kaži mi, to su obaveze, ali bilo je uvijek, sjećam se, Sarajevo blizu mora u staroj državi. I onda kaže, do mora je 2 sata, odeš dole, najbolje gdje ćemo, kao Makarska rivijera, Dubrovnik, Brač, Hvar i dole već gdje prema Splitu, zavisno gdje bi volio. Вие летово бевте на Балека, Љубе Бошковски имаше една слика. Да, често одем. Со Аки Ракимовски се дружите приватно често? Pa znamo se, družimo se kad je prilika, naravno, ali volim kad sam u Istri, odemo na Bali. Prelijepo je gore. Inače, taj dio oko Pule je jako lijep. Fažana, Pula i taj dio Istre je odličan, jer nije previše hotela, nije previše buke. Tako da, pogotovo kad se uđe malo na kopno gore od mora, od samih plaža, kad se uđe gore, kao što je ovaj gore dio Vodnjana i ovo gdje su Bale, tu je jako lijepo, a blizu je opet more, ko voli da
ono malo kupanje, malo opet povuče se i bolje se spava navečer. Што ви спреми Љубе Бушковски? Како ве пречека во библиотека? Odlična kuhnja, oni imaju, da, oni imaju jako veliki asortiman obzirom na turističku ponudu. Ono što moraju, tako da ima i riblji program koji ja više volim, a ima i ovaj makedonski bez koga ne možemo, počeo od sira i salata do raznih vrsta specijaliteta, skare, ne znam, pečenja i sve to što je u ponudi. Tako da što se tiče te ponude, stvarno to je vrhunski kod njega, je lijepo. Ali ja volim ako nabavi negdje dobru ribu uvijek da bude. Zadnji put sad prošle godine smo poslije mog koncerta u Pulskoj areni smo kod njega sjedli, napravili sutra dan, jedan ručak jeste koji je. I tu je bilo stvarno i onako ribe jako. Ribe i dobro vino, lijepe ribe i čak je rižot bio odličan, malo sa morskim plodovima. Super. Нема да ве прашам како е на концертите да се излезе на крај со толку многу жени, пошто тоа го знаеме на вашите концерти секогаш има многу жени. Меѓутоа ќе ве прашам како вие запознавте вашата супруга со која што сте 18 години во брак? Ja sam tu negdje pričao, ne znam, to mi smo se upoznali u Brelima, isto dole, ja sam bio to je ono doba negdje krajem 80-ih. Tako mi se dugo znamo prije nego što smo nešto se oženili, tako da je 11 godina se zna, prije toga je. Ali na moru negdje s prijateljicom je bilo, ja sam bio u Brelima, hotelu Berulija, to je odmah pored Baških voda, to je Makarska rivijera i tu smo, ne znam, kupanje, pa ne znam, ima neki mali bar tu, pa to je sad bilo s prijateljicom i tu smo se upoznali, pošto sam ja poznavao tu njenu rođaku iz Zagreba, negdje sa stadiona Zagreba gori tako, nije ni bitno. I onda kasnije, pošto je Aleksandra studirala u Beogradu, tu smo izmijenili neke naše telefone i kasnije bez neke tuc, muc, mic, tak, znaš kako to ide u životu, tamo vamo. I onda nazovi vamo, vidimo se neka društvo, neko, ne znam, izlazilo se s nekim prijateljicama i tako polako, ja sad živio u metropolu, onda pred rat, znaš, pa je, još nije rat počeo u Hrvatskoj, još bila zemlja ista. I onda kasnije smo se počeli biti češće viđati. Onda sam ja snimao jednu ploču, pošto je ona sama živjela u nekom malom stanu, onda smo, ja i Bregović znali svratiti kod nje, ona napravi onako, pošto ona iz Osijeka i njeni su živjeli u Osijeku, a studirala u Beogradu, onda je napravi lešo, onako, pokaže se ko kuharica. Kad se pokazala ko kuharica, rekao, dobre. Može. Može, ne znam, lešo, nije to nešto bilo previše specijalno komplikovano, ali pile neko, supa posebno, pa ne znam, vamo, rinflaš, pa ali je bilo super. Tako da, eto, nekako kretali smo se viđati i to tako trajali, onda previše se to odužilo bilo. Šta ćemo na kraju? Kao svaka duga veza. Koja godina se zbogte, 2001. taka? Pa to je 89. 90. 91. druga i to je onda kasnije krenulo. Tak. Mi smo se 2001. Znači, bili smo već 11 godina zajedno. To ili kako neko... se nosiš, Aleksandra, sa vašата popularnost? Kako se nosiš sa vašата popularnost? Mislim, dobra strana duže veze je to što se ljudi bolje upoznaju. Tak. Sad, oni će ili završiti s nekim brakom ili s nekom porodicom ili će se na kraju mora doći do pucanja, jel tako? A opet, kad se toliko vremena s nekim, opet je grehota da se tu da pukne, a opet, s druge strane, pozitivno je to što se ljudi u toj nekoj svojoj zabavljanju, kako se to kaže pod navodnicima, bolje upoznaju, jel ti znaš. Tako da, znaš, mislim, kakav ja posao imam i sve to i ne znam, ona je studirala svoj fakultet, završila filološkom. Tako da, ljudi se bolje upoznaju, to je pozitivna stvar. I onda, eto, šta ćeš, kako ćeš? Се родија вашите керки, колка ви се сега? Pa 17 i 12. Која тргна по вашите стапки? Дали се музички Pa jesam, talentirani? deca su talentovana, ali ne izražavaju neku baš preveliku ambiciju. To moram reći tako. Ja bih volio, mislim, ali mislim, ne bih volio da se tim bave. To je težak posao za ženu. On izgleda lagan na medijski, gledaš. Ali pravljenje karijere mora neko biti harizmatičan da bi pravio karijeru, pogotovo žena. Okolo nje mora biti menadžment neki. Malo je žena ako što je Lepa Brena, ne znam, Tereza Kesovija ili Neda Ukraden, koje, ja njih tri uvijek pominjem, zato što one same
mogu da izdrže svoj posao. Tak. Ali kažem, za djecu preporučivanje takvog posla je vrlo relativno. Jel? To je, ako ima Božji dar i ako je to specifično da nešto žele, onda da. Ali to ovako, ko moja djeca vole muziku, a ne znam sad, onda ja kad kažem hoćete pjevati, onda on ovako, ma nećemo, ne možemo. Dakle, ja kad sam prvi put izašao, ja sam ko tigar izašao. Sa gitarom sam, znaš, ti kad, možda sam bio stidljiv u početku, ali kasnije kad izađeš to nema, to je, dakle, hoćeš to ili nećeš to, nema sredine. Каква музика слушате приватно? Кога не настапувате? Pa to je jedno pitanje koje je ovako, za mene je malo teško, zato ja volim razne žanrove, recimo, počeo sam kao neko ko voli ritam i blues i soul američki, kroz one sve stare 70-ih. Ali počeli smo i sa Beatlesima, sa Elvis Presleyem koji ti je idol, Sevdalinki. Tu smo prve pjesme učili Sevdalinke na radio Sarajevu. I to je nešto što je prva pjesma koju sam pjevao Dedi u krilu, odemo mi iz Sarajeva dole u Trebinje i dole gdje je moj deda bio, onda ja njom pjevam, ima jedna Sevdalinka, pjevali su i svi pjevači bosanski. Haj, kiseljak, kiseljak, svaki momak veseljak, kiseljačke djevojčice guču kao golubice. I držiš tu od deda, znaš, to je... A to su te Sevdalinke, ovo je bila brza Sevdalinka koja je kao ono, ne znam, Bosno moja, taj onako brzi ritam. Ove baladne i dan danas volim kao Kradem ti se u večeri pod penđeri ili ne znam, ove koje su baš onako balade, Nispolje idu babo, sej meni ili ovako. Znaš, stari Bosan. Често можам да слушнам муабето типот Здравко не старе. Навистина изгледате одлично, меѓутоа каков е вашиот однос кон годините? Ве плашат ли годините или Jo, ništa, piješ pivo i... Пошто спомнавте журки и Ma пиво, nije да. normalno, čovjek živi, a ja se opuštam. Tak. Ja sam kampanjac uvijek bio ovako, prepadnem se malo, znaš, volim da sjedim, volim da se družim, a opet to sve onako malo dobiješ koju kilu. Uvijek, cijeli život je borba da skineš 4 kile, cijeli život. To svako od nas ima. Cijeli život je malo, krene malo nešto, onda... ali otprilike sam hedonista i onda volim da sjedim s društvom i to, a opet stalno negdje neko zove, te imaš ovo, taj zove ovaj na ručak. Malo izbjegavam te večere jer večere se završi kasno uvijek, ne znam, poslije toga te ručkove volim i to je nešto. Ali kažem, opet kad imam obaveza, malo se povučeš da i manje tih nekih sjedenja i hrane koja je onako i piće, tako da kažem, nije to baš tako kao što vi mislite, odnosno što ti misliš. Ali, kažem, uvijek ima i ta dovoljnu dozu profesionalizma da, obzirom i na nastupe, nekad malo i na te obaveze, da čovjek se malo pritaji, ne znam, osamiš se, povučeš se malo, šetnja, ne znam, nema alkohola, čaša vina i tako. To, malo onako hrana koja nije baš previše začinjena, ja ne znam, masna, ono malo. Čorbasto, salate i tako. Tako da, možda riba, ja volim dosta. Pa mislim i lešo nije teško, to sam probao. Ali obično to drugi rade. Kad bi sam čovjek živio, moj brat recimo često sam ima gore čevapdžinicu u Beogradu i to društvo, a onda on kad osami se, onda dosta mu je roštilja i čevape jer drži tako i Sarajevu i gore u Beogradu te čevape i biftek, ne znam, suđuka i te specijalitete. Onda kad ode kući, on sam isto spremi. Ali ja baš i nemam potrebu zato što obično to neko drugi napravi ili kod kuće ili negdje se uzme ili negdje izađeš. Tako da nemam prilike, ali bi to mi znao napraviti. Jedno vrijeme sam čak i probao. I kažem uvijek pred koncert dan prije, nema druženja, nema ništa tu, moraš biti malo sam sa sobom, što je... Така ќе биде, значи, сега на Pa uvijek je to bilo ko, da recimo ima, da večeras je neka svadba, ja bi prethodnu noć ne bi nigdje izlazio. Da pjevaš svadbu. A ne da sjediš, piješ, pa onda sutra dan pije. To nisam nikad. Dakle, to je od početaka moje karijere. Ispričaš ti jedan događaj koji ne pričam. To je, ja i grupa Indeksi smo često družili. Imali smo jednu turneju 70. godina zajedničku. Pokojni Davorin Popović i Bodo Kovačević. Ali sjećam se Gori vatra kad sam pjevao na Opatiji. Sada, pošto sam ja proglašen favoritom, možda kažem odličan đak, uvijek sam imao taj neki ambiciju malu i sada sam proglašen, sutra je finale na kome ću ja sam pobijediti i što se desilo, ali poslije polufinala ja smo i Kovačević dijelili sobu, a Davorin je bio sa Fadlom Redićem basistom u drugoj sobi, istom hotelu Kvarner
I sada, znaš, oni su svi izašli negdje u Opatiju, šetali i tako, a ja sam ostao u hotelu, pokriven do ovdje i buda, ne mogu da spavam. I ulazi Bodo Kovačić, vidim već je tu bilo 1, pola 2, a on je me zvao Čolović, ne Čola i ovako, onako. Čolović kaže, ne spavaš, a ja kao razmišljam šta će sutra biti do ovdje, onako okice, čekam ga buda, naravno, ali nisam izašao da sad sjedim, pijem, ružim se, pjevam, derem se, nego sam ostao u hotelu, u sobi, čitao sam nešto, ne znam, da li je tad bio TV. To je vjerovatno neki ritual. Da li je tad bio televizor u sobama, nisam siguran, ali nešto sam čitao naravno i uglavnom nisam spavao. I hoću da kažem da isto to nekakva obaveza, da moraš biti opet sutra onako malo po tom pitanju pjevačkom i bilo kakvom onako malo profesionalniji. Jaz ti благодарам на прекрасниот разговор. Ти посакувам успех и знам дека ќе имаш топ концерт на 15. јуни во градски стадион во Скопје. Hvala tebi na pozivu. Drago mi je bilo s takvom damom da pričam. Tako беше i se gledаме I na pozdrav koncertu. gledalcima, svima koji gledaju vašu emisiju.